Pejana re buisane le Mpho Rasimpi eo e leng setsebi ditabeng tsa bolepi kwano SABC ho sheba tshusumetso ya maemo ana a lehodimo mme puisana rona e tsamaile ka mokgwa o latelang. Mpho re amohela ditabeng tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ena. Ha o sheba re kena mahareng a April hona jwale. Empa re fumana ho ntse hona le dipula tse ngata tse tsholoha e ba maemo ana a susumetswa ke eng? Ke a leboha a ke le sheba go go gae re lebella botse dipula tse di thomile ke ntwe re bitjang curve flow rena di scientists re bitja curve flow e thomile ko Free State ya sepela ya odimo ya wela over KwaZulu Natal na bothata ba KwaZulu Natal ko gore o na le Drakensberg mountain yelo e khosa gore e moisture o tswa from the ocean e ya ka gare era Drakensberg wela ka gare ko KwaZulu Natal. Now that's why reveal what we call revija low pressure depression yelo re ethomile ba ona ko Durban. That's why re bona dipula tse di ka ko KwaZulu Natal ke baka la curve flow le low pressure depression ye bileng gona ko Durban. Durban hona jwale kapa KwaZulu Natal e phatlaladitswe e le sebaka seo tsweng ke kudu e ka ba mohlomong re ka lebella maemo a go tswela pele o fihlelane maemo a tswela pele mamotla le go sasa mara go sasa forogo re ke tlo lebella gore curve flow e tlo gwelela and low pressure system e tlo sepela ya tloela e khosa gore pula dine ko KwaZulu Natal mara bothata ke gore ka sara boshego ka la bohlano respect gore o tlo ba le another upper system e re bitjang trough e lo isa to khosa maemo a dipula ko KwaZulu Natal Free State Mpumalanga le Limpopo ka Friday. Jwale re bona go le Eastern Cape Port St John se le teng ho bile le digola matsatsing ana tsa go feta e ka ba intse e le ntwe tshwana le tsalang KwaZulu Natal le teng ke ntwe e teng mara ja Port St John e khose ke ntwe re bla ka yona ke low pressure depression ka gore ke yona be tlisha moya e tlogang ko lewatleng e tsena ka gara Eastern Cape le Durban yona khose ke yona curve flow le low pressure system e di bereka ka moka ke tsona di le re bone pula e ka ko KwaZulu Natal empa re ka re maemo a nakong ya selemo ke maemo a tlwaelehileng ke maemo a tlwaelehileng ska ra lebala gore go tloga ka February go ya ko May ke nako a rena ya dipula ya di curve flow so re tlwaetse ke nako lo re di kry the only problem ye rena le yona ya this time ke baka la gore low pressure depression ela ke yona cause tse ngore dipula tse di be dipula tsa matla di e be tsa mafula ke baka la gore ke di system tse pedi di bereka ka moka di khosa dipula tse dintsi empa jwale motho a ka ipotsa ba jwale tshenyo e tswang ke dipula tsena di plasi lo senya ditsela e ka ba maemo a re ka lebella ho fihlelane maemo ke ga emela sala ba re a re thomere re tlhalose gore re ka se sene re bitjang la lina yes yelo re bentse re tseba gore re tlo kra dipula tsa go feta tse re tlwaetseng so gani ya tjo respect before winter tsena ke mo re tlo respect or dipula tse di tlogele di eme gani ya tjo ska gore ka di winter tsena ke mo re kra di cold front so re sa kra di curve flow mo kra di cold front ha bua ka winter jolo hona le batho ba reng e ka re Maria a tlo bata ho ya ka gore na pula di nele ka bongata ha kae hona jole e ka ba hona le gona re Maria a tla bata go feta tlwaelo Maria to bata mara to bata ba ka la gore dipula be dina a tlo no bata ka gore ke Maria lo re e re lebella ko pele re a bona re a to bata go feta a tlo a to tonya go feta Maria a re a tlwaetse yes Mpho ha re le bua holo kana kwa ho hle moneso ke a leboga